Aliou Bari actuel donc film Safiatou mi noddita onon famɓe am ɓen fof kala yiɗuɗoɗam yo ndaaru télé Jama TV miɗo invite on fof e kala ka wontirɗa e aduna o a wawa mo ndaarude so tawi ka Facebook haray ko giɗo Jama TV so tawi non kadi kaka Play Store ko ya télécharge giɗo Jama Media so tawi non kaka YouTube wonɗa har ko toon tun natata ɗon ko ya waɗu Jama TV haray fanɓe am e yiɗuɓe am hara mi invite o yo ngar ndaaro kala ko wontirɗa a jaran noon a wawi mon siiwude merci beaucoup je vous love. Allez, bonsoir tout le monde, c'est moi, Pochon. Encore aujourd'hui, j'ai une très grande nouvelle pour vous. Quand je dis une nouvelle, c'est vraiment une nouvelle. La télé Jama TV est là pour nous. Tu veux connaître la culture guinéenne, tu veux connaître tout ce qui se passe en Guinée, tu veux voir nos films professionnels, tout ce qui est guinéen, tout ce qui est culturel, tout ce qui est culture guinéenne. Je te dis, branche-toi sur la télé Jama TV, car la télé Jama TV, nous partout, elle émet depuis Sénégal. Branche-toi sur la télé Jama TV. Jama TV, c'est la meilleure des télés. Et pour te renseigner de plus, va sur la page Guido Jama. Tu sauras tout ce qui se passe là-bas. Merci. Jama, ko Jama wondete. Jama TV, hibe wonde yimbe benfo. Ko kambe ndareten. Nemi ndari be wo benande weltoto. Ko fecci Guinée o ko kambe hollata. Artiste Guinée on ina wonde Jama TV. Petit bawela yanganade miɗo darde Jama TV kami wontiri o ko kamɓe mi darta joni na ka suudu to wawete darde Jama TV ɓe heɓata feere joɗagol dara télé ɓen ka suudu ɗum ko filme ngenen jinda ɓen a wawa télécharge application Jama TV on ɗum ko ka Play Store ka Google a télécharge ndara ka téléphone ma kala kay korɗa Jama TV na ka téléphone na ndara welto no weeli min Petit Ba la nodditi on onon famɓe ɓen fof ɗo gandi giggol fetinayi ka la nodditi on fof ndarugol Jama TV ndara welto giggol fetinayi komin tigi hayunde waɗatama simi yiɗima woyo min mi salatama simi yiɗima mi jeeji accumiɗe Jama TV ko juurim. Voilà, assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV, assalamu alaikum habbinoɓe émission Labai Poy. Iɗon andi tous les lundis 22h 23h ara ko émission Labai Poy. Hande noon yaafo ɗon ko tarɗen ko moƴƴa. Hande noon namin tardina technicien jang on tardina caméraman ɓe amɓe na réalisateur ɓen ko invité ɓen e hoore mum woni ko tardi kono noon kadi ɓe felaka no woɗɗi ko ɓe wi. Donc ara en salmini téléspectateur ɓen foppona o ma o kala mo nanda hoorema en tout cas no darde Jama TV no andi émission walla lo tout le lundi 22h no ine Labai Poy. Donc hande noon vraiment ko Labai Poy mais ko welo welo woni ko adden en salmini kala mo nanda hoorema en tout cas non tegi nattu e mum yo Allah no ittore jam moƴƴere nanga ɓen fof kadi Allah yaltimɓe ko ɓe nanga ɗon ɓe konni activité ji maɓɓe. En tout cas en arti hande kadi ko émission men Labai Poy ɗon andi woni ni deux semaines waɗale émission Labai Poy. Pourquoi? Parce que ari occupation ji no ɗuuɗi donc mi tawa somi waɗi émission 14h 15h donc aray no heddi piiji goɗi anɗa hoorema no laaɓa. Avant tout d' abord hiɗon andi général Yagouba Pikin walla ine kanko Camara Thiaroye walla mina Aïssa Bari simi fayali donc hiɗon andi pottal fi ɓantal ballier walla ɓantal fi pottal ballier wonno ko organise grand tournoi football sinami fayu mi arta joni komo 12 équipe yeehi ha ɓe joui final donc ɗum ko hanki waɗi le 25 et le 24 passé ɗo ɗum ko hanki dimanche donc haray noon ko honɗum hande woni ko invite ɗen ɓe ka plateau men ɗo ko passé si goɗɗo waɗi ko moƴƴi a yahi a heeɓi teddungal an kadi a récompense mo teddungal ngal o jonɗuma ngal hollamo ɗa wawi waɗandemo teddungal sifa maggal sa ɓurnali ngal hara jasinali fi honɗum no woni ɗum ɗon andi hanke yawno en tant que coordinateur général on ene Yagouba chargé l'organisation on no ine monsieur Camara équipe mum on fou hanki men yahuno en tout cas ka final mon ballon men daari men tawi ko final men mais ɓat ballier ɓe mobilisé moƴƴa ɓe soutenir final ngal
Dakar mobilise moƴƴa association ji ɗi mbi e séréji ɗi yo mobilise moƴƴa kañum kadi apprécie en tout cas final ballon ko waɗi e Pikine Assane Djigo. Mais avant tout d'abord mi inna assalamu aleykum Camara Thiaroye. Aleykum salam wa rahmatullah. No marsude ɗon e jang ɓaye meɗen e jaam golle e galle alhamdulillah on iwi kamon on hewti kamon machallah hare ko weltanagol on jarna on lando so tawi woni on hewti e jaam kala guine en jo déplacinoɗo walla miiji déplaçade tawandi yande walla activité on takali yo arde hare meɗen weltanima ko jooɗi ɗon meɗen salminama ko jooɗi ɗon min attoro hiwragol mawɓe men ɓen tawa Aladji Moutar Krecce Diallo aray ɗon andi ɓen ko mawɓe men ziyareteɓe kala hitande d'accord donc haray ko ɓen noon ko mawɓe meɗen accanaɓe donc hiwroɗen kadi président moyen Guinée on hiwroɗen président union nationale on haray kamɓe fof ɓe salmina hiwroɗen Souleymane Ndela Ndiaye Sidi Ndela Ndiaye arnoɓen hewti soutenu en e président Jammal Albari haray meɗen salmina kala miijinoɗe arde eɓe hewtali e fokkutunoɓe toon kadi yilti ka maɓɓe so tawi ɓe hewti e jaam eɗen lando ɗum. Monsieur Camara Thiaroye kanko wonno hanki activité on en tout cas no occupe jama no ñamiraɗa no yariraɗa no joɗoɗa. Merci beaucoup e minen kadi mi remercie ma Aissatou. assalamu aleykum. Aleykum salam. no marsude ɓaɗo micro moƴƴa wola moƴƴa ɗo ko Jama TV ni ɗay jang lagne jang no marsude seeɗa Aissatou Ba hanki min yi makka organisation ida waɗa ida défila toon donc ko membre hon ɗum ka organisation ɓantal fiballi ko mi wonno invité ɓe ɓen ari si ɓe ari mi compagna ɓe mi ara mi joɗɗinaɓe donc kono wono ottesi on dal kono wono ottesi ɓen dal merci merta ma joni merci beaucoup e mista coordonnateur général ɓantal fiballi assalamu aleykum Zera Yagouba Pikine Ngayouroundi. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e dede bela jooli haray mi salminima avant tout mi weltanike ma mi weltanike Jama TV fof yedde directeur général on ha e wonɓe ka damal ɓen fof haray mi weltanike monsieur Camara momi ardi ɗo on e ceerno Sadou Diallo kañum e Hadja Fatimat e Hadja Aista Bari haray vraiment mi weltanike on ka laaɓa e poste par ce que hunde nden hiɗa waɗa hunde nde andanɗa hoorema a anda e degré mayre e welde ka foti par ce que sa wi laaɓa e poyi ko par ce que ko fi jam fawata soro haray min la weltori e initiative on laaɓa e poyi on vraiment la weltori ɗon ka ɓernde an d'accord laaɓa e poyi général Pikine attude ɗon émission en tout cas min kam miɗo weltanima moƴƴa général en tant que coordinateur Portal Fiballié. Pourquoi Portal Fiballié? Programme on ko ƴetta koko neeɓi seeɗa kono ɗon andi ko olofuɓe wiyata kon si heeɓi tun ko mari ko amborom sotti lo amborom hawman min koye waxe sax de sotti bon par ce que tagaɗo ko amborom de sotti non tagaɗo dal il faut analyse lo amborom de sotti voilà d'accord tagaɗo il faut analyse programme ji ɗin no yarata d'accord sa analyse wona ñande miijitiɗa hunde nden wona nde ñande réalisata nde walla ɗa wawi noon fuɗɗade nde janggo sur la mesure teyno ka wonkima aroya ɗon andi en artay ko arani Sénégal waɗno ɗo inondation molana ɗo 2012 bon inondation on rewi à travers du monde journal aduna Allah fof holliri balli on waɗi jungo mum moƴƴa e muɗum to yilti kadi covid 19 on ari ɗo balli on kadi waɗi jungo e mum moƴƴa bon mi ndaare men tawi kadi responsabilité ɓe heewɓe hiɓe ka balli e ɓen ɗon jonitugol ɓe honneur maɓɓe on e geddu maɓɓe on ko il faut ndaara momo wawata wadde fiyoɓe andu ko kamɓe kadi hiɓe hitti e jama maɓɓe on ko ɗum addi halde fotti fi ɓantal balliye premier auditeur kalim allo salamu aleykum on jarama ɗo jang jantonimale hiɗa noddam mi hontoɗa me honno Medina wonɗa ɗo
Minanali. Ok, merci beaucoup. Donc, Wuri a auditi numéro 1. Donc, mi jonna numéro télévision har donc salon non kono non na wadi kuti yetta sobben joddon ka salon ha gano ndaro men image on habbito don onon kada yito image on c'est impossible si on noddi lan dum on poto télémon on seeda witon volume on walla sina dum wawen famodirde hande ko général Yaguba Pikin be nan gayurde camera Karo e Aisha o do non do jio falama lan hulbinde parce que falama ejid de micro mais merte jonema way kama monsieur Yaguba oui ngayurde Pikin parce que joni be wi mangayo ni ngane bata fola balle on parce que da wakila depuis jidin fo mais programme o arde ka fi porta fi bande no programme o woniri ha hande wawti attu awadi tournoi ballon on ballon tournoi on fila joama est-ce que portal fi balle projet ji mabbe din ko fi tournoi ballon tun kan wodi ko goddu gorana dum non no wodi ko buri ballon on marde dole d'accord ko on projet don woni ka ballon on lanni do kadi jokkitoto den parce que hunde nden ko jeeyɗa kon ko an confirmata ko min jeeyi si a noddirama hunde a anda nden hunde no noddiraɗa c'est pas ha genre noddiraɗa nde ko par ce que ɗa mérite mayre ɗa mérite e mayre hande sa calcule wono diina islam e nder Afrique ɗe wawi wiide koye pullo yiya surtout pullo Guinée si aduna Allah kadi fof fotti fi janngugol a taway ko Guinée jon folata tawa kadi koye ɗengal pulal o woni bon parce que ɗum ɗon ko symbole men min wi ayno lagine no mari programme ji tati ɗin programme ji tati min ɗin ɗon jama on no fotno wattande hila e majji d'accord première fois on sa ndaari ka wano ka bange diina ka bange janngugol ayna e pullo no wawi janngude e ɗengal arabe sa ndaari ka bange gimol parce que ko culture faut ko culture a taway e nder Afrique walla e nder monde on a taway maninkaɓe men ɓen ko kamɓe ɓuri forude parce que mémoire maɓɓe on no waali sa ndaari ka histoire Guinée a ndaaray tawa sosoɓe men ɓen ko kamɓe ɓuri wawde ballon technique ballon on ko kamɓe jogui bon ndaara noon tawa ɗiɗo tati noon fop ko wonaɗe gollitirede hande à 100% mais pourquoi eɗen faible ko parce que pottal fi ɓantal ala e meɗen ko division e hen woni hakkude men ko ɗum waɗi créé pottal fi ɓantal ballier très bien pottal fi ɓantal ballier ko ɗum waɗi créé numéro téléphone on haray no existe ko 78 116 82 38 donc ko ɗum woni numéro téléphone cerveau noddolla yewdoci ɗon faala e invité ɓen Camara Thiaroye mon président pottal fi ɓantal mi nani kanko général Bari en tant que général Yaguba en tant que coordinateur général on o wi'i hari ko ɓay en ala pottal fi ɓantal balli woni haɗi gaynen mais onon o waɗi pottal fi ɓantal kono ko balli o wi ɗon est ce que pottal fi ɓantal balli e to no wawi fottide nen Guinée en fof si général on haali ko validugol tegeteɗon pise ko no waɗi ɗum janngugol ngol fof ko ba fuɗɗorte ha jippina kamil on ka donc sa ari ka français kadi ɓe jannguɓe no anndi haray ko 27 lettres ɗi ma tappani taw ka donc pottal fi tal ballier on no wawi compose de la Guinée fof les 4 régions naturelles no wawi ɗum composité pise hannde min komi jalunkejo o ko pullo meɗen jogii toon maninkajo meɗen jogii toon gerseɓe meɗen jogii toon sosoɓe meɗen jogii toon fulɓe ɓeɗo fof ko responsable ɓe donc kala yahu ande si tawi woni a yeehi ka baba goto ma ɓen si ɓe raɗike ma sa yeehi ka dewol ma acca poseran ɗon par ce que allo jarama ɗa jang aleykum salam ko min awre yettoto ka émission ma way miɗo heeɗima yettoto ka émission Amadou Bassir Diallo ɗuɗi télé on ko wolanma konko gonga alhamdulillah Allah alhamdulillah men yena
awa mi sikki ɗo ndade télé on fewn ɗo on apprécie Jama TV kon ɗum madda ko yewtanaki hakkikire ɗo atañinima ako wodi musiyamo ok mi sikki tout réseau on woni wala stable allo Basir. Ok, merci beaucoup. À 78 116 82 38. Ko numéro téléphone serveur direct ka émission ndaru ka émission la bay poy. Donc ndaru ida ko dum ko jeudi jade. Way camera. Donc ara ko dum taki me wiyon ko compose haldi fodde balli on no heewi. Donc kakadi en l'islam men fuddori. Te ay ko dum no woni base men on. Allah wadi sottan en yawɗen e fi fottingel ngol Fouta Diallo ambassade men on ari ka ɓen puisque ko kankadi ko déplaceri laggine o ari ɗo ko fi enen guinéen gonɓe ɗo ɓen ina enen fulɓe ɓen tun ina enen maninka on tun ina enen soso on tun o nani programme on o déplaci o ari o inni miɗo yaade mi hiwro o ari o hiwri en o hooti o wacci ka bukku makko kadi no woodi le leñol wongol ɗo eɓe faala lamminde laggine fof eɓe faala hejjindine laggine fof oɗo kadi ari o yeehi o hiwriti en andini en kadi kanko kadi o ari haray fottuɗen ka 16 meɗen o tuɗani en junngo min fiɓi anni e noon ko tun gon junngo ngo tuɗi gon en jaɓɓay ngo ha tan ken yiide ko tuɗi kon donc kon haldi fodde balli e on no immi ƴeddugo politicien ɓe ɓen fof kala ko woni guinéen jo e parti tumba nder ton andina ɓe tanke eno no woodi tanke ngayngun no woodi en heɓata ko falɗen kon d'accord il faut que kamɓe politicien ɓe ɓen tawo ɓe jonnira jungo men amen d'accord ɓiɓɓe men guinéen ɓe ɓen ɓe itta politique on hakkudeji meɗen hakkude maɓɓe nene goto e maɓɓe ɓen ɓe itta politique on hakkude maɓɓe e maninka e jense toma e kisi e jalunke ɓe andalen laamu gon e na leñol jeygu d'accord sabu kala laamiɗo e na leñol ngol laamoto ko guinéen on o laamoto ok haare ko ɗum noon taki haldi fotti balli e immi tawi président coordinateur amen on général e Hadja Binta Yombol ɓe ƴettino o décision ɗo donc ɓe misi ɓe windi ɓe wallini après min aroy o MPEC aroyi tawti général ko salotoɓe ɗiɗo ɓe pini men ɓe inni fal forcé on waɗay min daari jeeyal ngal min daari kawtal ngal min ari Moussé Camara kadi arde équipe on min validi haldi fotti balli on donc haldi fotti balli ya dole Jama j'espère que Camara Thiaroye ko ɗo woni président komi woni président dole Jama mais on watti kadi haldi fotti pottal fi balli est ce que ɗin piiji ɗon ɗine wawi yadde puisque ko ɗum ɗon mi atti yewde yimɓe ɓen wimi kala joguiɗo mouvement no wawi arde adhéré o e haldi fotti balli on mouvement ma on waraka de sartiji mouvement ma on waraka de kono sa yi hay président men joƴƴinal taw ko coordinateur on simple men joƴƴine trésorier et secrétaire o woɗɗini puisque ko no waɗi ɗum ɗon il faut que wooda ka goɗɗo yinna ko ɗo base on quoi ko ɗum ɗon taki men joƴƴini d'accord mouvement ji ɗi ɗi ɓuuri 40 personnes 40 mouvement kono men ƴettiɗi fof min wattiɗi ndi ka nder haldi fotti balli en d'accord sen haldali en fottali ko jeeyiɗen kon en wawata ƴettude ok il faut haldanen fottanen ƴettiɗen fewjoɗen Camara Thiaroye merci beaucoup ande kadi ko enen e Camara Thiaroye général Yagouba Aïcha oui ɗo ko Jama TV ni mo naati ɗo mi yewta net anani nane ko général Yagouba wi min mi ala question mbi kono ko ha mi ƴetta micro kon ɗum waɗi an kadi en tant que a sonnajo tawaɗa fi pottal fi ɓantal balli en tant que a sonnajo komin min famodir min ɓattodira mi wona nene goto mi wona baba goto nan tori julɓe ɓen fof ɓe ar min fotta min famodira wona nene goto e baba goto wono nene goto baba goto Aïcha naati no woli micro e Allah donc wono nene goto no baba goto mais ono sonna ɓen est ce que wona onon dowa wonde à 100% taw fottugol siɓe sok duyiɓe men ɓen ɓuura fottude par ce que kono fotta taw ono ɓurata fodde taw dans le condition normal onon ko si on fotti minen men fotta par force mais est ce que na haari na onon sali fottude si tawi balli e hari no waɗi ni gauche à droite ay min fotti moƴƴa nani min fotti moƴƴa
ɗum fotti moƴƴa général Yagouba Pikine oui ɓiɗɗo gorko Ngayuri wallahi Ngayuri général Yagouba oui hande hiɗa en tant que coordinateur oui créateur ɓe waɗali président d'abord ko coordinateur ɓe waɗi e trésorier et chargé de l'organisation n'est-ce pas oui secrétaire général est-ce que an hiɗa wakkili par exemple liberude coordinateur yagal walla ɓe ɗaɓɓa président go haɗan ko a membre simple ka portal fiɓanta bien sûr par ce que tagaɗo a calculay hanki ko goɗɗo hande ko an janggo kadi ko goɗɗo arata kon puusu heƴen si ɗum waddima e goɗɗo par ce que haray a falaka yaade sina ɗum aduna ko bimbi e ñalorma e kikkiɗe tagaɗo o wawata wi'ude ko min woni min par ce que ko tan ko heddotowo ko laamu Allah ngu ko heddi kon fof ko seeɗa min e hoore am mi alana gandal wonugol coordination mi alana gandal wonugol goɗɗum go mais particulièrement si tawi ko ɓe wima kon si tawi woni ɓe waɗima ko ɓay ɓe hoolima ñande kadi hoolare nden i wo walla tawi a gaynata kadi fof haw tawi ndaara gayna o waɗa on ɗon kadim kadi fewn ɗon ɗon très bien général Yagouba Pikine Ngayuri ndin neɗɗo mo maasi mo hulata wolugol ko faala kon hulata wolugol gonga moi je te remercie bien merci beaucoup hande kadi camara noon no sofi par ce que ɓedde point ji ɗi moƴƴa ɗi yewuri sa waɗi pré hanke yahuno ɓe holli en teddugal yahuɗen ɓe holli télévision ji ɗin fof ko gotum e maɓɓe ɓe holli en tout cas si secret no nder en anda ɗum ɗon enen hanki ɓe fencita en ha laaɓi hollan image ji ɗon taw ko honɗum hanki feƴƴi Arsène Djigo Pikine ɗo en arka deuxième partie adda image on kamɓe tigi ɓe ndaara kon ɗum feƴƴi ka deuxième ka première édition tournoi portal fi ɓantal ballier Jama TV number 1 génération mahin laaɓa e poste mahin Jama TV Camara TV bien sûr en symbiose avec leurs frères et sœurs sénégalais. Merci d'avoir accepté de faire passer ce message de la première édition du tournoi de football de l'unité nationale et de la paix en Guinée. Nous voulons ajouter aussi que ce n'est que la première édition. Bientôt, nous allons organiser la deuxième édition du tournoi de football de l'unité nationale et de la paix en Guinée. En ce moment, les trophées pour les deuxièmes éditions sont déjà prêts. C'est pour cela que nous vous montrons ces trophées de manière instructive et de manière très respectueuse. Chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, applaudissez pour lui. Il a tenu un bon discours de l'amitié, de la fraternité, de la solidarité entre les deux pays, le Sénégal et la Guinée. Nous allons voir maintenant le merci du parti Mabokane. Arrêtons. Yalla yuma ya foko ni pullo, ala jeti timo hekaki. De l'ordonnée de la Pape-Galite, l'association avec ses productions, le comité de la banlieue qui organise. Waynondirde, en tout cas, bravo, merci, et Wakilike. Président Malal. Allô. Allô, DJ. DJ, micro. DJ. Allô.
haray ko adi kon taw ko e weltanagol général Pikini weltano responsable ɓe wondi ɓen fof wakkiliɓe iwtirde ɓaawo makko jemma e ñalorma fiyo o affaire sport ɓantal fi portal balli e yo marsu min andini on noon hunde wotere mi yii ɗo piiji buyi ɗimin soggitino waway wonde ko ɗum waɗi kadi simin ari o yi bano adama ɓe inni ha ka binde hoggo nayi ɗin fof no wawi kono yawtugo hoggo ngo ko yogaji ɓiɗɗo gorko so woni ɓiɗɗo gorko so ngati koyo timmin haray e weltanike général e weltanike onon sukaɓe wonɓe balle e gaɓen miijitiɓe ɗowtimo e ɗum ɗo wallimo e ɗum ɗo ha ɗum ɗo laatori ni hande si guinejo no woodi haray ko hersuɗo mo woodi wona mo hersi fi honɗum surtout onon ka balli e ɗo heɓugo sifa o waajo o aade men ɗo hino metti fi goɗɗo noon o wawata timmude mo be no woodi ka mankiri kono noon sa andi goɗɗo o fenata ko wi kon himo e ɗum haray a wawi yadde makko ko ɓuri sattude bana adama fof ko ya ɗowtire makko ha nokkugo ka hulata ɗon o yilto e o yi kuppuji ɗo tagi ɗo ɗin kadi minen noon si goɗɗo no hawkimo mi wawatamo hawkude min aroya yiidude e général Pikini min aroya yiidugol e onon ka balli e ɗo jooɗoɗe yewten ndaren ko honno yaadirten e mouvement jiɗɗi Allah fawi hakkude men ɗin ko enen jiidodi ko enen jombiɗi ko enen kafi hay goto mo hawkuɗen e meɗe wo hande se yeehi seeɗa en niisi tawi donc hara mi weltanike Allah mi weltanike on depuis min hewti ɗo teddungal ko min heɓi kon marki men ka ɓernde e façon no min yiiri on fof e solidarité mon on marki men ka ɓernde kono noon si min hewtitoyi no woodi janggat mo min waɗata par ce que minen meɗen andi pellet général ko combattant sport on ko combattant culture on ko combattant l'islam on e piijirin kala ka yarɗa moyen kanko général no e muɗum donc mi yewtida e makko yeru ko jaɓantamen kon o jaɓaname yeru ko min jaɓantamo kon min jaɓanamo yaaden woni nene goto baba goto haray somi ƴetti konngol mi junnata haray o kuppumo tegi ɗo kadi min torike Allah yo Allah waɗo janggo ɗum ɗo rima ko ɓuri ko rimi hande kon par ce que hunde nden waɗugol ɗum ɗo ha gasa joƴƴina ɗum ɗo kadi ka hoore tabal ina continue yo andu ko aden desuduɗo ko mo foti wallude mo foti wallidirede mo foti yaadede assalamu aleykum wa rahmatullah merci beaucoup voilà e iɗon andi haray en jonnayi avant yen jonno ha jafinɗo yombol en jonnayi président Sidi Ndeylo merci iɗon andi toujours haray fi o tournoi ɗo lendi miɗo invitude président on ka Jama TV kanko général Bari e général Pikine lendi salla jaɓi aray himo ka télévision Jama TV kanko e kala mo wawi yadude pour andingo Jama kono tournoi on feƴƴingo teddungal ma général Pikine e lendi ka Jama TV salla jaɓi merci Sidi Ndeylo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray komi wolta ɗo kon ɗuuɗa président Malal yewti ko ƴetti juuri watte e juuri ko fiyo ɗuuɗu kono na fiyo welu bon min Sidi Ndeylo en tant que président jeunesse moyen Guinée mi ɓooyi Dakar mi ɓooyi organisé siko ɗi mouvement ji mais ko hande woni 2 fois ko ɓoyti nadde stade Pikine pour dargol ballon mi arino ka tournoi makko ñanden jemma mi woni ɗo ha e 22 heures mi hooti bon kanko général ko neɗɗo ma andanɗa hoorema komo yimɓe ko neɗɗo mo yimɓe par ce que so wonano neɗɗo mo yimɓe min immotano ko haaɗo e Dakar e ngo setto ndiyanno saaƴa jemma e ñalorma min ara kono min sustamo min susta o nodda men min ronka yahude par ce que kamen noddimo wo o immoto ɗo o yaha réunion moyen Guinée o wi to wo e 2 heures walla 1 heure du matin
mo hettani kama a hettantom haray komin faalama weltanike onon barlier fof no président maɗal haaliri ɗo noon menen kadi har meɗen jogii argol yiida e barlier onon wonɓe barlier gaɓen fof kono min anndi hannde si min faalama yidde e barlier ko général Pikine min yiidata haray min weltanike mo on teddini men yo Allah teddin on kankadi yo Allah teddinmo ko neɗɗo mandanɗaroma kadi mo mari chance par ce que sa organise tournoi min siidi mi ɓooyi organise de tournoi mi joui ballon mi organise tournoi ha mi ronki rarement goɗɗo organise tournoi ha o gasa tawa goɗɗo heelali goɗɗo huɓali ɗum ko chance jeeya ɗo reeni hay coupe du monde yimɓe no helde toon herbe nation yimɓe no helde kono andi hunde fof hunde ko ɗaɓɓete kadi leydi ɗo ko chance on wona maral ngal wona gaynugol ngol si Allah waɗi chance e ma ko nanguɗa o hoyante awa haray onon balliye ga mi weltanike on on jarama haray minen kadi meɗen e junngo mon meɗen Dakar kono noon meɗen ka balliye ga kadi si on sohlime ñande fof sohlɗon men en tant que président sous région no ɗo min komi waɗi président jeunesse moyen Guinée on kala heure mo sohlɗon men watta o lando nodde men min nototo on heure kala mo nodduɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est lui qui les commande ici à Dakar. Ça fait Deuxième des place. années, des années. Oui. Donc vous aurez la responsabilité de ce ballon. De donner les détails. 10 champions. 10 champions. Parce que comme un suivi à l'eau, comme on est deuxième, entraîner le médaille. Médaille bronze, soit médaille d'argent, ou médaille d'or, c'est la même chose. Merci beaucoup. Voilà kono mi wiɗon ni ɗo ko laaɓa e poyi kala ka rewi ɗo laaɓa e poyi kala ka Jama TV waɗi témoin o wona e laaɓa poyi on yi discours ji ɗi waɗa ɗin min mi commande ɓawde discours ji ɗin par ce que waɗanaɓe discours ji ɗin déjà no ka télévision yeeso an ɗo général nam en tant que ɗi discours ji ɗo ko honɗum ɗum ɗo ko ɗum joué ma ɗum ɗo wona ko bettilam min par ce que adoren ɗo Jammalal Bari président sous région on anditen tournoi moyen Guinée on sa yi tournoi moyen Guinée on gasi Jammalal tawano kaka tournoi départ tournoi on kono himo tawa eko gasini tournoi moyen Guinée on kon parce que wanyande me yahayno Medina mi tawi min heeɓi yewtere urgent entre Dadi Laarewel e Seydi Ndeelo Jammalal Bari himo iwra ko kanko no andi konto woni iwrude mais o rewi ɗon men inni ko yewtere amen Allah waɗi ɓe respecti jama maɓɓe on ɓe jooɗi ɓe habbi yo Allah yaafo grand Sadio allahuma amin ya rabbi grand Sadio on tuma e gra wuri Calere ɓe aroyi min fuɗɗiɗe yewtere nde mi anda siɗa tawa e sa tawaka e Ceerno Sadou tawi min fokkiti yewgol ka saria mais particulièrement min fokkiti yewgol ka saria ale ƴette goɗɗo ka ligne salamu aleykum on jarama ɗo e jang merci beaucoup ɗo yewi mahin ko c'est-à-dire ko histoire da c'est bon c'est pas grave tawi min fokkiti yewgol ka saria sabu gawuji ɗiɗi si okkodiri harayno satti bon particulièrement ƴette goɗɗo ka ligne mbaren ko ɗum intervention waɗata salamu aleykum a ɗoyi tawi téléma o grand ko téléma min nande fen ɗo allo ok merci hari min fokkiti hari tournoi on seɓitike kono ko subhanahu wa ta'ala rewni méthode ji ɗin fof e grand Jammalal Bari o hebbi ndiyam ɓuuɓuɗan min pari on ɗon probléme min continue tournoi on hari tournoi on ko wonɗo e allez 78 116 82 38 salamu aleykum allo allo oui bon donc mi toro toon yandi min ni on waɗa loyañe télé on seeɗa si noddala waɗa ɗuy toon télé on merci bon on ɗon acte tun on ɗon tun min no woni ko mi weltanora Jammalal Bari ha ñande très bien question oui général Pikine Yagouba oui moyen Guinée wonno kanko wonno vice président moyen Guinée ka jeunesse Souleymane Bari commissaire woni président moyen Guinée e
Sidi Ndelo woni président jeunesse mo Guinée yehi ha onon galduɗon iwɗa ton yawɗa formoyɗa portal fi ballier Allah waɗi d'accord ɗum kaka question répondre no woyi après Allah waɗi a yehi a formi ɗum ɗo en tout cas fuɗɗike marsude ɓay koye woni tan gonga par ce que a waɗi premier tournoi mo 12 équipe tournoi yehi ha gasi a préparé kadi goɗɗum go e garta e ɗum ɗon joni mais est ce que ɓe a hoolino ɓe déplace en tant que président jeunesse a déplace to yaha tawe au tournoi akkimo ƴettawde teddo kadi allo allo oui allo na nala to day jang alhamdulillah marsude alhamdulillah day noddami hon to day ne honno no wayi to marsude toon alhamdulillah aw ganda ko anga général on non hande kadi combo ena numéro ami noddiri ko min jiiji jiiji on way jiijo day jang alhamdulillah lange jam jiijo a ɗanaki ha joni a darde ɗon Jama TV andare ɗo peti ɗandi joni man daray wiɗon général allo nam ɓiɗɗo gorko Elas Jiijo no wayi sénéral barmaga yettude Allah ɓe gurden alhamdulillah siname weltanike on vraiment accitugol tañje mon ɗin point o ka Jama TV laaɓa e poyi vraiment haray ɗum ɗon kadi ko welo welo wongo go kadi vraiment merci ko noon ko andi peeji fof ko kamɓe men déjà bela joli hen depuis pay ko mene wondi wallahi ko ɓe woni ko mene wondi ko ɓe woni ustasi ɓe amen ɓenni ancien imamu ɓenni sa yetto noon général ɗeɓa ko wowla nan a wowlan général sa worandu général heɓa ko wowla non ay fof simonata général komin ko ange woni ancien imamu amen on quoi ange grand Ousmane voilà mais naya wowlan général heɓa ko wowla ok d'accord no wawi a yetto général mi weltige tourno rewi lawol mariage on kadi mariage mo accirno men ga on kadi mariage on kadi rewi lawol ga kadi alhamdoulillahi rabbil alamina vraiment kanka do jarama balle ɗen kadi ɓe yettino fof merci awa joni aray an kadi a jarama tourno on kadi min hettoɗo andi kadi ko accunoɗa men ɗo ko wallahi kono woniri kono won tawi a wata hettade ga menen kadi mi wata hettade toon tawi no andi rek joni ino ɗo deuxiéme édition on nani ko teddugale mo mi sikka ɗo rendu ɗon ɗo ala probléme bela joni no ƴetti ɓurɗo nabeɗe on mo mari mo galeyi to mais o yaltina e holla on fof ala probléme voilà on ɗo mo wi kanko jeeyi kono min guerɗay min andi ɗo ko laawa ala probléme acca Didio mi salmini Jama on fof mi salmini ɓeyguma e faɓɓe nani awa ok merci petit merci beaucoup ndardema ɗo seeɗa mi wolala dande non daran joni mi gayno sallah ko 1h tan tum joni ko 30 minutes heddi ok mbiɗo yuro ɗon Jama ok d'accord merci Didio andi tagaɗo ko woni no woodi piiji ɗin ko woni sellata e neɗɗo yimɓe koɓe haaɓi hawre ko nde tiiɗi wo ko nde tiiɗi siko hawre nde sellay kono si yimɓe hutodiri ko fanɗi hutare sellata d'accord yo Allah dando en hutare ok andi Jama on si ɓe fottali ɓe wawata andidirde mo ɓe andata ko honɗum oya pesata kono wallahi wal azim wona manti par ce que mi mandata goɗɗo kono Sidi Ndelo Jammalal Bari vraiment ɓeɗo ko gayuji e nder Sénégal sa yiɗay ɓe a yiɗay koɓe gayuji sa accay kadi a accay koɓe gayuji par ce que fi hon ɗum sa yi goɗɗo neeɓi e hunde andu ko laaɓal jokki d'accord so laaɓa o continta ko balɗe par ce que ɗe reni action ji ɗin ko wona e fuɗɗede kon tawa gaynitaka ɗum ɗon fof ko angal pottal ngal sa mooɓi noon ndeɗa mooɓa a mooɓoray moƴƴi moƴƴa fof kono ko nanduɓe ɓen none goto ɓen par ce que min wona nene gotoɓe am ɓe mi wondi wona baba gotoɓe am ɓe mi wondi wona ɓe mi kafi hoɗo ɓe mi wondi ko ɓe mi hawti jikku ɓen ko ɓen ɗo yimɓe woni yadde joni noon si tawi ange nene goto ma hiɗon hawti jikku ka moom moƴƴe joni ko woni nene goto woni none goto si tawi woni noon ko nene on hawtuɗon jikku on hawta on ala yaadude haray ɗum c'est une autre chose koɓe hawtuɗa jikku ɓe yadata
merci. Voilà. Général Yagoba. Oui. Camara. Oui, président. Au discours mo yiɗa ɗo en tant que président Malal Sidi Ndeylo. Ko honɗum o discours ɗo joui e ma en tant que iwɓe Dakar ga ya tawteno balliye ƴetti hoore mum kadi wattete balliye. Haali ko welatanmi. Sabu hiɗa anndi Jammalal Bari ɗo wawma wiide ko koto amen koye travers de Binta Yombol mi andimo tigi tigi e travers de Binta Yombol mi yaadi e makko kadi hay si tawi woni miɗen hawtuno parti ko sabu Binta Yombol takki mi andimo tigi. D'accord. Sidi Ndela miɗo andirimo sabu konngudi moƴƴuɗi oɗo ɗi haalantamo général Palaga hay si tawi woni kamɓe ɗiɗo ɓe piiruno no woodi jikkuji maɓɓe ɗin kadi yaadi o manani mi fii makko o manani mi fii makko ha ñande goo min fotti ko Hajji Halimatu waɗata Médine haɗa ka mairie kono en ñande min salmodiri min fotti noon invitation ji hewɗi ka stade ɓe invita mo ɓe invitanmi walla ɓe invita parti o min fotta kono seerugol mo jungo ko sababe général o te général no wonde pihum gotum o yiɗa fenande e ñamande kono noon taki noon mi haali ɗum ni namandugol mi mo jooɗi ɗo o ñawlatama o inna surna wata kon hara e mande a yoɓata ñamande nden ɓiɗɗo gorko si tawi woni jungo ngon yaawi ka nder jiifa a hunta e haaju o lappoy ko yiɗi kon o nennirta ɗum o amana te si tawi woni ko a gollowo ko yiɗɗa kon amanta hara si tawi woni a heeɓi puusowo ma seeɗa a yahay si tawi woni noon kadi ɓe yahata ɓe andi enele ko yiɗɗa kon hinaɓe añamɓe yoɓe yaado e dow ko yiɗɗa kon ɓe haalanma kadi gonga dow ko yiɗɗa kon ɓe inna en yaade kono koye dow o gonga ɗo min ala ko min waɗantama kon kono yeeri ko waɗɗa kon kadi min jaɓata perda ɓe ɗo toma e ɗum ɗon hay so tawi woni ɓe ala ka jiifa no wawi wonde sa heɓali bonere on heɓa onere on sa heɓali onere on heɓa bonere on ko ɗin noon ɗiɗi hoodi ka aduna ko ɗum noon taki kanko général o weliri min golɗon sengoɗo e naafimo jooɗi donc a memu tan kadi o ñowata goɗɗo ko haali e ɓaawa ma kon ko ɗum hawlte tawde ma d'accord ko ɗum taki o welimi ok te o haldi fotti balli e ɗo heewɓe jikkita to kono si ɓe jikkike ha nder si ɓe fotti e yewtoɓe ɓen si ɓe yewtiɓe ɓe faamay te si ɓe faami ɓe jaɓɓe ko ɓe wiya kon d'accord Sidi Ndela meɗen weltanimo kanko e Jammalal Bari e représentant ɓe ɓen Dakar fof hay e goto noon Seydina Naka donc kono ko ɓe ari koɓe présenté Dakar kamɓe ɗi tun no woodi wattuji goo ko haalantomme min Binta Yombol walla Camara wonon Dakar haray mi suusata ɗum haalde ɗo kono ko haalɗon ɗon kon no wela men ko minen kadi simin yi yaal Dakar fof simin yi Jammalal min yi Siri ɗo min inne haray wonɓe ɓaawo toon ɓen fof no arde pisse meɗen gandi ko jukki goto kamɓe kadi ɓe jogui d'accord min senidirta oɗo woni arali oɗo woni arali kamin yi Jammalal wo min innayi Médina ha memoya Grand Dakar hewti ok simin yi Sidi Ndela ɓe inne Sandaga ha natoya Wakamu ɗo haray ari pisse ko no waɗi ko ha Almadi haray ari pisse ko jikkuji ɗin e faamuji ɗin kamɓe kadi kamɓe wondi kono si min yii ɓen ɗon tun meɗen gandi min innata kaari arali ka arali meɗen gandi ɓen ɗon ɗiɗo hewti si innano kadi ko ittu e jiifa meɗen gandi Sidi Ndela Jammalal ɓe waɗay te ɓe waɗanayi kadi wonɓe ɓaawo ɓen ko ɗum taki min weltaniɓe min jarniɓe kadi e inde mawɓe amen ɓen fof kadi gila Alagi Sadio Bounu ha hewtoya Alagi Siré ha hewtoya bureau exécutif on hara meɗen weltaniɓe koɓe seeni ɗon kon minen kadi meɗen ƴetti hoore amen watti e sokeje maɓɓe ha hewtoya ko foti hewtoyde toon kala koɓe sohli e nder ballier on coordinateur an woni pise sa inni coordinateur kanko jogui fof kanko jogui fof voilà
kala ko ɓe sohli ɓe arka makko directement ɓe inna ko ɗum ɗo min faala d'accord kala ko min sohli kadi min yaha e inde coordination amen on min yewtide e makko min andina mo enele ɗum ɗo no fewdiri ni o yafano men o jaɓana men kadi min yaha min tawde e muɗum donc fi noon haray ko min yewtiri noon takkata wonɓe ɓawoɓe ɓe inna haray ko ɓe heɗɗota ko men minen komin disponible toujours d'accord mi si innama ko ya haldu fotta sa haldaka fottatake ok donc ɗum noon tagi kanko général woni coordinateur on kala événement ko watten waɗen noon kadi en fof nanguidiren kala événement watten hara ko événement goto watte nder sénégal ok ndaare si marseille mi ara un point ɗo général nam kala ko watten par ce que ko ɗon question mum no arde pottal fi ɓantal balliye oui joni vraiment en haldi on haldi en won hunde wotere par ce que haray ko e mon woni iwde je dis la vérité mi arta e témoignage seeɗa ni e général si o falama hunde nden ko ma o heɓande général sénégal ko jouata contre égypte ko minen yaadi ko piki ko minen yaadi kay sad avant d'abord min yeehi min soodi min heɓugol biye min heɓi probléme min etti kadi ha min heɓi biye min rangi kadi ha min naati o wi bela minina o wi mi daara ballon on ha gasa minni awa min yeehi naado gasata heewi joɗagol ko probléme min ƴeyi premier ha deuxiéme min yetti ha premier min heɓi place Allah hokki men kadi place ji ɗiɗi kadi libuɗi min joɗodi kadi min ɗiɗo wallahi min woni min jooɗi ha masiɗi gasi o inni masiɗi gasi wayno ɓe ancien joueur ɓe ɗo kadi ɓe fof mi hiroytoɓe goy imi général o imi d'accord miɗo e ɓawma min immi min yeehi ka Toulouse kaɓe naɗa ɗon général naati ha nder toon ɓenni o yaltu o yalti woni seeɗa kadi o naati ɓenni yaltu o yalti o yehi o yiido e policier goo o inni ko okkosa e Adebayo c'est à dire ko ancien joueur ɓe Guinéen ɓen goɗɗum o faala salam so o faala fotodade o wi ko ma noon fotda e maɓɓe policier tawi ko ma seeɗa fotda e ɓe mi immi ha police ɓen ari raɗi men mene darnoɓe ka yaasi ɓen seeɗano nder min kadi mi inni probléme ala yawno ha inni bela minina o wi yahu hoto min mi wonay ɗo ha mi waɗa komi faala kon ɓay emi décidi yawno ha waddanoy mi photowal ayde o kosa o wi ey ayi photo kosa on ayi ɗum ɗo ɗin ɗo tawmi pellere to kamɓe ɗiɗo wimi alhamdulillah joni hoten noon donc siko ɗum woni ɓiɗɗo gorko sa yi minen min jokki président malal hay ko minen tu woni alliance minen woni ɗum nokkiɗo jama production komi wonno président o mi hukkodireno e maɓɓe min ko jammalal jannimmi kala kami suusi ceerno bari min ko jammalal jonnimmi ɗum accu mi yettoma mi ala débat ceerno bari simi innima ka côté promotion e ka côté suusugol piiji goo suusa kotiraɓe en suusa babiraɓe en yewta ko yewtere malal ko ngoynayno ɓiɗɗo gorko ko mbo ɓuri kanude minna mi anda oyna ko fuɗɗo goɗɗum gaynitaki ko ɓuri kanude oyna kala ka nanguɗa jogo gattira juɗɗen fanka siko laaɓal Allah wallete c'est pour cela mari témoignage ka général et ka président malal général oui non andi dide vela no wodi action ɓurɗo on ɗon wadde grave ñande sénégal joyno contre égypte match qualification coupe du monde on andiɗa ko match de gala wonno match de gala way ouve ñande ouverture sa ɗon voilà meeɗa mi wonu ka place an ha e 16 heures min ni wallahi mi daroye match sénégal égypte on par ce que victoire on ko min joguimo ko somi yeeyi ɓe gagnon billahi wal azim tela waɗi drapeau on mi ƴettimo mi watti ɗon mi foti mi ƴetti moto an on mi fokkiti mi yeehi ha ka dernier péage ka yoɓugol ɗo ka 400 mi tawi embouteillage on ko ɗo woni tawi Macky no arde non autorité ɓen tawi no arde no yawde natugol andiɗa enen ko Macky Sall hawrunoɗen ka lawol voilà mi jawdi affaire on ɗa mi tawi ko embouteillage waɗi par ce que kaka lawol direct mi rewnoy noon par ce que nde ñande Macky Sall yahano bon mi ƴetti ɗon gendarme ujo mi yeehi ha mi hewtoy ka sellirte naate ɗon Allah waɗi gendarme uji on jippi ɗon min photodi mi feƴƴi biye ka ma halaka mi jogaki biye barki nelaɗo
min mi yayi mi ƴetti moto mi yayi ka usine amen mi garo e moto garuɗen ɗon voilà mi immi mi arti mi takki stade donc égyptien ɓe ɓen ko ɓe arata ko ɗon ɓe taylam fay ɓe williɓe kaaje ino ɗo image ji ɗin min ɓe no na ɗum ɗo on willota ko ɓe kaaje gendarme ɓen kadi ndeññande kadi ɓe apprécié mi ko ɓe weltaniɗa mi jokki ɗuma on mi yeehi ha ka loge ndeññande mi natiri tawi mi fotti e paykon min tum paykon tun oyni mo jogui billet andi billet ko 10 000 ɓe wino oyni billet on o yeeyalamo 5 000 min est ce que billet on no moƴƴi oyni min maymi vérifié ɓe gendarme ɓe ɗo mais yeeyi mi landi gendarme ɓe ɓeni a kamɓe anda e ɓe tañƴini noon hino moƴƴi kono billet on ko loge 10 o natirte andi ko loge 10 woni ko président ɓe yaltirta e joueur ɓe ɓen pour yawgol ka terrain on ka terrain basque on woniri ɗon andi pongunno ɗon ko ɗon ɓe yaltirta ɓe ara ɓe hetta péage on kamɓe tinelno ɗon bon mi yeeyi Allah waɗi ɓe landi payin kon si kon wujju billet on par ce que billet on komo billet mo 10 000 payin kon inni wujja ko okka après min l' essentiellement o hay so tawi ko ɗum o inni o natta mais min joni acce nelam mi soodi billet on mi ƴetti 5 000 joni payin kon mi yeeyi mi naatoy ɓe ari ɓe vérifie billet on ɓe tawi ko billet valable mi naati vraiment sénégalais ɓen fof apprécié mi weltani Allah subahanahu wa taala mi yeeyi mi placé kadi e bon place tawi kadi no woodi joueur jo naɓuɗo lan spécial saabu joueur jo amen ASPK noon e oɗo honno ki Diop mbiyeji ɗiɓay min ni oya mbiyeji on faami bon après mi yeehi mais mi yidano mais mi heɓuno ko welimi par ce que sénégal qualifié no e hoore kara han mais tawi welo surtout kadi image explosion ko ɗum waɗi tagaɗo sa ƴetti décision koya yahu ha termina ko ƴettuɗa kon ɗum no moƴƴi e tagaɗo merci beaucoup général oui ƴetti décision koya terminu oui joni balle no woodi promoteur ɓe organise oɓe Dakar no woodi promoteur organise ɓe ko décision hoɗum ƴeɗɗa sab fi ɗum ɗon fof fotta wona hunde wotere hara si balle waɗi Dakar accay si Dakar waɗi balle accay bon ɗum ɗon e yewtidanayi fi mum saabu ɗen andi wono seydi ndelo jammalal ɓayi wona fi koɓe woni ɗo ko mi woni e wolirde par ce que eɗen andi no woodi ga ɓurɓe ɓe moyen ɓurɓe ɓe kadi gandal ɓurɓe ɓe kadi ɓoyude e ar on kono no gasa koɓe waɗi e ar on kon hara e détermination ji maɓɓe ɗin hara no laaɓa par ce que sa yi o tournoi moyen guine lanni ko seydi ndelo lannini tournoi on par ce que ko jawdi makko waɗi ɗum comme no mi financiri stade Alassane Djigo ni par ce que min haka woni ɗo mi wawatama wiide ko jellumi finance komi andi tun ko fanɗi mi ñamayno 200 et quelques mille par jour terrain on d'accord est ce que ɗon famude bon seydi ndelo kadi kamen fuɗɗino ka moyen guine ha fen miɗo andi ko jawdi makko woni hen ko ɗum sa yi seydi ndelo woodi action mo yewti kañum e jammalal haray no woodi ko waɗi mais particulièrement mi wano concert mi fora e mum mais no woodi wela e ɓelan no woodi kadi ko welata lan par ce que si leydi kuto leydi no waɗi a ƴettay ka a ñoƴƴayta ko joguiɗa ɗon ha ɓe anda ɗo no joga d'accord ko ɗum woni si a yi mi waɗi 2 fois concert ka ballier wona mone Dakar mi waɗiri de waɗirta mone goɗɗo par ce que min ɗum wona objectif an min kaka ballon haɓuɗo lan ɗo wo haray o haaɓi lan e ko welata lan kono noon si oɗo ko yimowo o yimi ko welata lan mo wayla welirde saabu ko yimi ko welata lan ko wallata o yimi gonga par ce que min ko tontomik woni santere an ko weli ko yimi ko mi daari mi tawi ala hay nokku ka waɗetiri kas par ce que o yimani rewɓen yo rewɓen hiw hoore mum o yimani génération yo sukaɓeɓen hiw hoore mum o yimi ko honno baaba yangorta fi gurdan e ɓiɗɗo mum o yimi ko honno yumma tampirta fi newgol ɓiɗɗo mum o yimi kadi wiwgol tagaɗo a mara feere wata welduɓe yiiduɓe gollida par exemple honɗum min e seydi ndelo men kafa nene men kafa baaba kono jikkuji amen ɗin no yaadi d'accord bon par exemple sifa ɗum ɗon e no weeli e neɗɗo surtout seydi ndelo ko Dakar woni jammalal men kafa génération mais acte ɗi o watta ɗin vraiment mi daara mi tawa ko acte ji ɗi andanɗa hoorema c'est une responsabilité ko détermination jammalal mari
min ɗum ɗon no welalan e tagaɗo ko woni mi yiɗa o ko janfa te jammalal janfatako. Merci beaucoup Général Peking mi ara ka sonna jong wawen arde ka dernier partie tournoi on ɗo wodi question ji ɗi mi lanto ka tournoi avant yengare ɗum ɗo kon ɗum mbaɗɗa ka ɓeyta o débat ka wola ɗo kon an kadi en tant que hande a sonnajo présenti ɗo ka fi balli on a weltori boyi na seeɗa a welti moƴƴa arɓe ɓen la weltoriɓe ɓe araɓe ɓen kadi la weltoriɓe on faami ko samurama mi andiri o groupe ɗo mais o groupe ɗo welila moƴƴa noon na seeɗa la welti boyi saburama ɗum ko rama on bo Ramatullahi Tayerjo wonɗo gueje wawi Ramatullahi mo laɓe ok d'accord la welti moƴƴa noon sago an on yo ɓe yurmodir ɓe famodira ɓe fotta ha no groupe maɓɓe o yaara yeeso groupe men on no groupe amen o awa yaara yeeso la welti moƴƴa noon d'accord lando sitana ala e ayca kon ɗo e gan men an min ko Timbo woni ko amen Timbo Mamoun Timbo d'accord Mamoun Timbo mais Timbo ɗuɗa ɗo koy ko combien d'équipe wonno o tournoi dande min nami promoteur ballon ka organisateur ballon ka organisateur ballon joni paykuno ɗo en acce so ari posanemo question min komi mobilisateur en même temps organisateur en même temps fottingol yimɓe ɓe wona hunde wotere ko ɗum woni programme an e Sénégal d'accord mi organisata soirée mi organisata ko wiyete kon concert mi organisata ballon simi naati ballon hande ha mi yeehi mi naɓi lettre ko grâce à général taki mi waɗi ɗum d'accord saabu goɗɗo ko yiɗi kon ko ɗum wallatamo d'accord kono ba hella concert mi meeɗa ɗum organisé gila mi hewti Dakar komi o tawi petiyero walla mi wallitomo fi hakkude makko e yimɓe ɓen d'accord no arda e won piiji go wawi wattuji go konngol ngol si haalama o no woodi heɗirtoɓe d'accord kono ballon on simi naati hande nder ɗon ha mi waɗi max walla mi joui hakkude teede on ko saabu général ok par ce que woni wonki makko kin mbiɗa jogui ko image mon ka juuɗo ko ɗum woni wonki makko kin mo yaada e makko kaka ballon mo yata e makko kaka ballon mi yiigoy image ji mon ɗin wuuri darnan ɗon yandi ko addanalan ɗo petit mi ara e nder 3 minutes 3 minutes wawen clôtureɗude arɗen parti d'accord aɗɗon dal ko aɗɗa o c'est bon par l'entraîneur d'abord c'est l'entraîneur Allez où? Il reste à côté, reste à côté. Le meilleur gardien encore. Serif. Bravo. Alors, ça fait mal. Oui, Adgadjongo. Champion. Avec 2-3. C'est comme ça. Wow, okay. waɗengal ɗon tun nokkugol jogite kum noon Je vous remercie bien. Ça, je le félicite quand même. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il a fait un excellent travail, le gosse. Ouais. Il a fait un excellent travail. Ouais. C'est comme ça. Du courage. Ouais. Alors,
Alors, c'est pas facile quand même. Donc, Le capitaine est là. Zanjiri Nani. Donne-le, donne-le. Viens, viens. Veuillez contenir. Voilà. Vous êtes le capitaine maintenant. Le capitaine. Donnez le trophée. Le trophée est là. Vous le donnez le trophée. Pour le capitaine. Voilà. Félicitations à eux. Voilà. Applaudissez pour lui. C'est bien. Merci Prévé. Ah, donc pas non. Président. Merci Prévé. Tenez. Vous aurez votre argent à travers BNB. Et les micros des médias. Le trophée décerné à l'Ingleterre. C'est bon. Deuxième meilleure équipe. Amani. Voilà. doxal foog jamala kaddu benn yoon. Ok. doxal jamala micro mu tuddee da nga Voilà, après. Président de la jeunesse. Donc haray monsieur Sidi Ndelo yoɓe arɓe jonnana en médaille ji ɗin haray jonnen BNB jonnangol en trophée champion on donc haray monsieur Sidi Ndelo ɓe jonnana en médaille ji ɗin Sénégal, Gambie, Mauritanie, Gambie. Champion, espoir de Pita, donc vous êtes appelé. Espoir de Pita. Espoir de Pita. Espoir de Pita. Espoir de Pita. Champion. Champion. Espoir de Pita. Hey, monsieur le Pita de Honda Meloni. Espoir de Pita. Espoir de Pita. Espoir de Pita. Espoir de Pita. Espoir de Pita, Honda Meloni. Aliouba, le grand entraîneur de Linguetère. Espoir de Pita, Honda Meloni. Espoir de Pita. Espoir de Pita. Espoir de Pita, Espoir de Pita. Ino oɗani jogui. Merci. Très bien, voilà, on andi souvent en hollay tun ko ɗum woni émission laaɓay poyi ɗum ɗo ko golle Jama TV golle maɓɓe ɗen koɓe noddirano kon ka Esad Alsen Djigo ka tournoi portal fiɓantal balɗe ɓaɗo micro moƴƴa voilà ɓaɗo micro moƴƴa ɓaɗaki micro voilà donc haray tigi tigi on hiɗon andi hande ko émission mo ganduɗa hoorema en tout cas tous les lundi jama on andi laaɓa poy no woodi hande so yiye waɗi ɗum ɗo ko par ce que winni on ka départ émission mo kala si teddinima teddinaymo c'est comme ça la vie donc waray salamu aleykum waleykum salam Didier way no mbaɗa suuɗe alhamdulillah inen nde ko onno ko Ceerno Sadou Diallo Ceerno Sadou Diallo trésorier on ka trophée ka tournoi kanko ni trésorier on ka tournoi kanko joguino kalsi yini fof quoi d'accord haray Ceerno Sadou oui kono way ɗay jang alhamdulillah tournoi on o joui ha o lanni avant d'abord yomi feƴƴe goɗɗum ngo o tournoi ko combien d'équipe wonno tournoi on aray ko 12 équipe e wawno participer gol ka tournoi e tournoi on kadi
no men tracirno programme on noon haray kadi lam weltano staff ɓe am ɓe andanta hoorema ɓe ala e ɗanade golle ɗen dal men fonkiɗe équipe uji ɗin wawi dogude no rewiri lawol par ce que sa organisé hunde a noddi 12 équipe ɗum haray anda ko façon yimɓe ɓen fof haray a noddi toon est ce que on 12 équipe ɗo wawle yewde ko hombo wonno toon on 12 équipe no ɗo mi préparannaki mi addorali papier on kono noon berɓe mi anti ɓen fof ilan wawi ɓe comptude e haray équipe uji ɗin kadi fof meɗen weltaniɓe e dirigeant ɓe ɓen par ce que min joui tournoi on ko andanta hoorema eyyi ko ɗum woni guere wawali wadde e tournoi on ko ɓurti aray meɗen weltani équipe uji ɗin fof aray premier ko zone match de ouverture kadi aray ko Ninguétere zone premier match de ouverture kañumma e Mirihoy ɓen noon ko Telmile e deuxiéme on kadi ko Espoir de Pita e ɓeɗo zone o ɓen no miejiti inde maɓɓe nde donc simi faami Espoir de Pita Ninguétere kamɓe hawtuno pool kañumma e Mirihoy non mi faami ko juɓe final ɓe ok kamɓe hawtuno pool kañumma équipe goto mo Labe ko ɓen noon bokkuno pool Afia de Labe ko ɓen bokkuno pool Allah waɗi Ninguétere e ɓeɗo ɓe feƴƴi par goal différence par goal de différence après on faami après kadi ɗiya pouluji kadi ko askade Kindiya ko ɓen joui 3e place ko kamɓe kadi ƴettimo kamɓe e équipe kadi mo Labe ok simi 100% footde ok donc Espoir de Pita ko e Ninguétere ko ɓen joui final Espoir de Pita puis Ninguétere DBA général oui ko honɗum e probléme ji waɗɗa jankonto o tournoi ha o hewtiwano ɗo bon koko mi wi on kon tun ko détermination ƴettirɗen tournoi on par ce que tournoi on o yawno ha o heeɓi 14 équipe bon kono tawi date ji ɗin tawi men faalaka fausude date hay goto par ce que min woodi équipe momin jonniti mboɗi mum min inni joni min haaɗu ka 12 par exemple par ce que meɗen joguino objectif final ɗo lannay avant élection on oɗo élection ko ɗum wonno objectif amen o tournoi diri combien de temps 1 mois 10 jours 40 jours o diri tant ko jemma joui ɗon tournoi o jemma à partir de ma 19 heures ko match goto men joui e ñalorma woni final ngal ko heddi kon fop ko 19 heures à 23 heures est ce que ɗon heɓude yimɓe supporter ko supporter ɗi équipe uji na ɗum wonno objectif on ko wonno objectif on ko tournoi on joué stade Alassane Djigo d' accord mi arta e premier dernier partie général oui continuité tournoi Portal fi Ballier oui bon ko tournoi unité pour la paix tournoi on ko noon o wiyete tournoi unité pour la paix en Guinée d' accord par ce que men au football ko aduna Allah on fof yiiɗi fewndo o wattu ɗo ko aduna Allah on kadi fof faala te kadi objectif men on ko pour yo fayɓe ɓen accitu bundes wona haalisi wonɗen ɗo par ce que mi yeetiki on chaque jour chaque match mi finance 215 000 francs fi tournoi o yo laata ɗum sa calcule e nder 12 équipe faut jouer 3 fois ka premier match a taway ɗum no yeehi heede 2 millions et quelque hara koko finance a toon tun par ce que stade on tun ko 100 000 yoɓante te ko honno ɓe hokkilan ko 1 heure de temps par ce que 2 heures de temps ko 50 000 4 heures de temps ko 100 000 joni noon ɓe hokkilan 5 heures de temps ɓe hokkilan 1 heure de temps de plus en cas si équipe ji ɗin tardi te kadi ɓe hokkilan 2 heures de temps ɓeyni dal à partir de ma 19 heures ha minuit ɓe hokkilan plus de 2 heures de temps pour wata échec waɗi bon ko ɗum ɗon mi mari bénéfice toon sina ɗum terrain on ko 100 000 yoɓante général oui ko ɗum ɗo mbaɗɗa bénéfice mais finangal rentabilité on est ce heɓike par ce que nanen camara yewti tagaɗo ko piiji ɗiɗi o ɗaɓɓata ko aduna ɗo o ɗaɓɓa e honneur o ɗaɓɓa bonheur si tawi o wawali heɓude bonheur on yo heɓu honneur on gérant darna caméraman voilà bon joni noon particulièrement honneur on ɓuran lam bonheur on te mi heeɓi honneur on te Balli heeɓi honneur on l'unité nationale heeɓi honneur on
RGS heɓi honneur on, communauté guinéen au Sénégal heɓi honneur on, Sénégal heɓi honneur on. Kam général donc kam on landa oui au tournoi mon la deuxième édition on dañarde ko wonetuma o deuxième édition fuɗɗoto ɗi trophée ji ɗo holliren ɗi jama on anda en tout cas deuxième édition avant que yen ar ɗum ka mi ara e coupe jano avant que yen ar ka deuxième édition on passé premier on waɗi ko deuxième on dañarde acca les gars mi hollay on sa yi mi suuɗi nde coupe pour ɗo wota jama on sekko mi naɓayde nokku goo ko wata plateau on voilà nokku pour ɗo ko coupe premier édition on ni deuxième édition on ni wallahi o coupe ɗo général waɗi premier édition oui deuxième édition o inni o ansonayi oui kaka final o holli jama on kadi trophée ji kesi addaɗɗi mais attends ɗi trophée ji feƴƴiɗa hanki donc ɗin ɗon on okkitiriɗi ka ɗi artay ɗin ɗon ko kado juuɓe ɓen ko kamɓe jeeyi mi si weɓi jaka mi participe nani mi gagne par ce que mi gagne ke ɗum ara ko min jeeyi ka on ko trophée on ko heddotoɗo kama ko trophée mission sans retour voilà e o yi premier wo si tawi a gagne ke ko ɗo ɓe connayma ha kasa oɗo ɓe jonnayma si a gagne ke premier o ko ɓe jonnayma avec beaucoup d'argent parce que mi yi 500 000 ɗa 250 000 non oɗo trophée komo 1 million non mi andi mi ko mi yontamani wolde voilà mi yimo 500 000 mi yi 250 000 mi yi 150 000 mi yi beaucoup de choses premier édition o d' accord joni noon pour de dire que hara en yejjitali par ce que ɓe inni giggol ko giggol yoɓirte min yiɗi minen kadi foli Jama TV min hoolike Jama TV minen kadi min waɗanayɓe honneur e halde fotti ɓantal balle par ce que ñande ɓe arno ga woduno ko arnoɓe ga ɓen yewtoyi kono mi inni ɓe jikke bonnetake bon min rewi ɗon ka jikke bonnetake donc kono ko deflu reyi amlu reyi ok ɗo bon attends ha bolantaw par ce que min ɗi coupuji ɗi no welanmi se luɓata lan ɗo wondu mi naɓora kami waɗa meɓule ɗo ɗani ko ɗo oɗo coupe ina wawi mo heɓude mais ko condition goto adda équipe dongol tuuma on ɓayɗen andi dongol tuuma ko gayuji woni toon seydi ndela en ko to woni addan noon équipe dongol tuuma on o yawa ƴettanam oɗo ni alliance rasulete no mari équipe baɗa andi voilà ala problème exactement ala probléme joni noon si tawi on participe minen ɗa haalade ko 110 000 woni engagement 10 000 on addayɗi joni après 100 000 on par ce que aɗa andi ke nanen ko wonde tuma affaire on fuɗɗoto affaire on no démarra le 29 octobre ɗum hawra e samedire le 29 octobre si ɗum ɗon si tawi woni c'est possible laataki haray c'est sûr que certain commence le 5 novembre le 5 walla le 29 le 29 octobre walla le 5 novembre ok inchallahu rabbi ko ɗin ɗon date ji ɗiɗi mi jonni on date claire d'accord haɗi o fuɗɗo janggo walla faɗɗi janggo ko par ce que équipe uji ɗi ko wawi wadde ko faala wadde kon e sa'i goto o ko subhanahu wa ta'ala d'accord te kadi fewndo ɗo kadi ko période nawetan ok bon période nawetan noon ko il faut mbembugueɗen par ce que ɗon andi ɗo min sénégalais ɓen ɓe jonniti balli on honneur labaɗo ok général mi gardema par ce que mami holle ɗum ɗo mi holli on ɗo ko deuxième place on ka oui ɗuɗo coupour ka jono takko an ɗo kadiranan ɗo moƴƴa ɗo ko troisième place on ɗum no laaɓi min mi meeɗa yiɗe troisième place on heɓa coupe fi on ɗum an waɗanɗa ɗum non par ce que la yiɗi jeunesse guinéen on la yiɗi kadi sport la yiɗi kadi joueur ɓe ɓen ɗuɗo ko troisième place on arɗo lara joni meɓi elade ɗi coupe joɗora ɗo ko ɗum ɗo gonno ɗum ɗon ko ballon d'or on ɗon ballon d'or voilà ballon d'or on noni ballon d'or on noni ɗum ɗo simi naɓi équipe la mari pay koye feetu koye
we wa jedde dum do Ballon d'Or lan andi jadal andi joni dal awala odo ligue champion si jalon ke ben jabi e Ballon d'Or dum non ko anje meilleur goal déjà do andi ko bonno ay meilleur goal ka tournoi do petit c'est mon petit aïga donc petit ayno de mi holude mago fi entraînement moƴƴa voilà ɗum ɗo mi ara mo joni par ce que faut que débatté ɗum ɗo soulier d'or meilleur buteur ɗo ko soulier d'or je ɗinni si tawi a marqué biiji a ɓuuri fof hayso ko biiji Neymar kuɗa tawi ko an tum marqué ɗin ton a hendi ke soulier d'or wallahi no laaɓi po non no laaɓi et puis e kalis kadi koy ta sikkude ko ɗum ɗonde ta sikkude wo kalis o ko 50 000 wonɗo non ɗon ko 25 000 par ce que ko haala huwa watte ɗani ɗo ko laaɓa e poy wonɗo andi min ko ɗum goy ko laaɓa e poy mi ɗaɓɓita e guere wonde donc 25 000 francs voilà ɗo ko 100 000 non ɗon kadi ko 25 000 25 ko kadi on kadi ko an jeeyi kaga ma watta ɗo kadi ko 150 000 ɗon ko 25 000 ok d'accord merci beaucoup 1 million francs CFA 500 000 francs CFA 250 000 francs CFA. Oui. 25 000 francs CFA. Oui. 25 000 francs CFA. Oui. 25 000 francs CFA. Wallahi. Donc, portal fi ballier woni ko organisata on tournoi. Allié portal fi bantal ballier andi no wodi action warnodo. Andi sa iwi e galle a wawata wiide kadi anatoyta e galle ko par exemple quoi min ka moyen guiné wonnomi ko min créé moyen guiné sport et culture ɓay woni débat waɗi ton entre ɗum ɗo nanodiraka mi yeyi waɗoy kadi RGS woni ressortissant guinéen au Sénégal sport et culture bon mais waɗimo noon allié halde fotti fi ɓantal ballier organise un tournoi pour la paix en Guinée parce que hiɗen landi Sénégal gaɗoɗi paix non Sénégal yo Allah ɓeydu jamde doyi yalno yo Allah dolli jam ok mi ara e honno Ceerno Sadou voilà première édition on tournoi gasi kono organisé mo deuxième édition kon no préparé ɗum aray DJ aray deuxième édition on komi wawata innugol ara yimɓe ɓen yoɓe waɗu enternement par ce que ɗo en yimo wala enternement wawata juude ɗo hara inchallah kadi tournoi on ber erereji waɗɗi toon ni fop mi wawa kadi joɗade min joƴƴintinna hakkille amen ɗen mi wawa moƴƴintinde kadi staff amen on hara kala a équipe mo andanta hoorema wawi arde nder toon hara wiyata ko metti ɗum ha ɓurti andi kadi moɓutugo yimɓe ɓen ɓe laafi par ce que jama on dernier auditeur par ce que a liɓɓi allo assalamu aleykum waaleykum salam on jarama ɗon de hiɗon e jang alhamdulillah nan ko ɗoni toon ɓeyde on no tawɗa noddanmi honto inene mi ñawlike min ñawlima Zakaria ɓiɗɗo gorko gayuri gorko folowomo foleta bisimilla ɓa aray ko mi woni anda ende nde a ñawlota ko ɓe a yafere sina mi weltano ɗo général en o merci beaucoup weltanoɓe ɗon golle labade koɓe waɗi konde tan ɓennuɓe ko waɗɗen kon par ce que angay ɗanni ɓe association on tawaɗa laaɓi allo Zakariaou ok d'accord ay allo oui allo mbeɗa heeɗima eyyi minni mi weltano ɗon général en kañumma e camara en ɗon e ambela ɓayankay ɗanni koye association on tawaɗa golle labade ko waɗɗen kon d'accord par ce que golle ɗen ko alhamdulillah wiyeten waɗa facile reni ko ndungu kono jama on kadi alhamdulillah wakkilama moƴƴa vraiment par ce que ɗen andi stade on fewno ka ƴettetemmo ɗon haade ko fin championnat par ce que se daari wona ouverture on fayda pikimɓe gayno juuɗe ha paari fayda si arɗen waɗɗen ouverture meɗen on ɗo kadi en weltanto kadi union ballier on weltana ɗen kadi général golle labade ko waɗɗen kon par ce que ɗum ɗon waɗa facile wona n'importe qui o kaɗum noon kadi merci beaucoup ɗo kadi en yi karuɗen ha final en sifata ko fo ɓeyde andi tan on no raɓɓiri invité ɓe no nder toon on hara en weltanto ɗum membre organisation fo ha e Amadou Julde en ha e o grand joɗi ɗon kadi waɗɗo maillot vert on ɗon kañumma e camara en ɗon e général no mi haali nan ɗon e nera mbiyata yombollen e janjenaɓe sipsi en ha e g mali en gongama e prési impec en e grand alpha mali d'accord vraiment ko gayuji tun o wata sifade ɗum ɗo ko golle labade ni waɗi ɗo ɗum d'accord
gonga ma ha ɗo haare si Allah walanno jaɓi on tournoi ɗon kadi inchallah rabbi haaray ko on ɗum ɓurata kadi si Allah jaɓi ko feƴƴi ɗo kon par ce que kala ko men nangi kon fof en waɗa réussite e muɗum ngayori gorko voilà kadi haare an DJ Bella en andi ko nder wonɗa Badiane hiɗo andi on fof koye groupe on tawa kadi haare ɗum ɗo kadi meɗe weltori ɗum ono kadi ko yon ɓeydu hollude kadi koye organisation on tawa ɗon kadi en fof ƴettuɗen en hunde fuɗɗoɗen en fof gayniɗen kadi en fof par ce que ɗen andi hay hunde ko suuɗi nder to ngala wallahi problème ko goto nan salminen ɗon DJ Bera oya hono DJ Ceerno Bari weltanɗen mo golle labaɗe ko waɗi kon kanko kadi d'accord haare wonoɓe mo e yiyan toon on kadi wono DJ Diallo kan kadi haare iɗen weltanimo e yejjitalimo woto yejjuten haare wono ɗin ɗo kan kadi en torimo ɓatto golle muɗum association hannde enen objectif men on hannde naafi baali on tun hannde koyo Guinée en on fof woni hunde wotere wone nene goto baba goto wel en fof woni hunde wotere gonga ma ngayori gorko ɓay sen daari wano tournoi on objectif muɗum on ko ɗum ɗon wallahi par ce que ɗen andi a wata regilde fof nde wotere kono si Allah waɗi hannde baali on fof woni association hunde wotere hannden kadi mettata fi fiyo Guinéen on fof Dakar on fof yo hawtendir wona hunde wotere mettata fi ɗon on eyyi haare ɗon kadi weltande noon kadi délégation sous région on ɓayɗen andi grand Jammal Bari kan kadi vraiment ko welɗon ko wakkilene Guinéen on e grand Sidi Ndeylo wallahi e makko baɓe men kadi ɓe hettanoke en felataɓe ano Ceerno Boubacar Matakaw en felataɓe wayɗa reeni événement ji ɗin ko fewno ndiyan e ko waytata wona noon kadi en felataɓe kono ɗen andi toujours ɓe yejjita e enen kadi en yejjitaɓe d'accord eyyi donc haare ɓayna junnugol haala ɗan andi tan on no raɓɓiɗite ɗon mari invité ɓe mi haala ɗon taw ana tan nan taw haare mi weltano fof balli e on fof inchallah eyyi fof weltanama mi salmina ɗon gara an Alpha Koyin kañumma e association on fof haara e nder toon weltanama salminama jarnama jarama Cakaria o te kadi o tourna ɗo sago si Allah jaaɓi enen kadi ko arata ɗo ko dogol tuma o hotiroyta équipement on pellal mawde si Allah jaaɓi o tawoyte si Allah wala noon neni jaaɓi ta hulu mi faala dogol yo waɗo équipe ɗiɗi voilà mi salmina ɗon garan Amadou Bari Fanok et puis si waɗi dogol équipe ɗiɗi ɗin kadi équipe ɗiɗi ya final ala problème si Allah jaaɓi oɗo coupe kanko enen jeeyi mo tedduga général on si Allah jaaɓi merci beaucoup bon sens ok merci beaucoup Camara e général ɗon golle labari waɗ ɗon petit o mi yejjitali mo e américain gon andi ko kamɓe me attori non mbiɗa andi noon e fellogol luura ɓe mon luura ɓe mbe wi kamɓe kadi vraiment hikka kamɓe coupon kamɓe jeeyi ala probléme si Allah jaaɓi joni weltodirani o jarama ɗon kadi si Allah jaaɓi par ce que wolude e welde kadi ko hettagol kadi wonɓe wolde ɓe ɓuuri welde mi hetta noon seeɗa débat on merci beaucoup rewde lawol merci beaucoup merci d'accord ok hari kam woni yewde si tawi auditeur joni naati ok haray kono minnirma noon tun haray o waɗɗo kadi intervention ɗo haray en weltanike mo en weltanike kadi staff guinéen ɓe ɓen fof kala wawɗo hewde ka stade ɗon hanki haray iɗen weltanimo iɗen weltorimo kadi haray deuxiéme édition on haray tigui tigui on ɗo hay goto wata innu komin ƴettata coupe on haray dal mo kala yo prépare o mi tañini hanke yiiɓe ɓen yawɓe hokkiɓe heeɓi deuxiéme place o miɗo tañini si deuxiéme édition waɗi kamɓe kadi aɗa sohli wonde premier d' accord kono ɗum waɗɗa ko waynotoɗa ɗon awa mbiyande Camara après waynodiren aray tigui tigui on miɗo weltani jama on fof mi weltano e staff an on Amadou Julde Madiou Alimu mi weltano kadi sukaɓe ninguetere ɓen fof par ce que si mi ari ɗo mi wowla linde kam mi jeeya ɗon ara mi anda simi wawa yay natude aray lan weltano ninguetere weltano kadi maasi aray weltano guinéen ɓe ɓen fof kadi e supporteur ɓe espoir de pita ɓen e kala équipe wawɗo participigol ka tournoi aray meɗen weltanimo kadi meɗen tori on tigui kadi yaafuye berko men funkodiri ton kon aray kadi meɗen weltani communauté guinéen ɓe ɓen kala communauté guinéen yiiɗo ko wawi ɗum andanta hoorema walanaki ɗum e tournoi on aray kadi meɗen tori yaafuye e kotiraɓe amen kadi e babiraɓe amen e neniraɓe amen e jajiraɓe amen ɓemen woni e golludude jonni men confiance e min waɗa ɓe piiji mettuɗi ɓe wawa maitrise ude amen heddoda ɓe nangga men noppi ɓen ɓenna ko ni janggo ko ni warrata ɓe ekkintinna men par ce que nane a yewtiɗo yewtere wande important ko kaari suusinilan wowlugol ko kaari suusinilan reedu hollinmi minen kadi ko ɓeeɗo woni men hollude piiji ɗin fof haray meɗen weltaniɓe e kañumma e ɓeeɗo haray yo Allah yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude accida en kadi ha ɓooya juuta ɓeydana en enen kadi sukaɓeɓen feere nden
par ce que en yii laawol D'accord. aray ɗon weltana aray kadi yo allah naɓir média on yeeso ɓuri ni merci beaucoup yo allah naɓir média on yeeso Jama TV Camara Thiaroye kon ɗum marɗa ko wayntira ɗon saktore gayru ndin clôture émission on ha ñalade wonde mbiɗa jogui ko heewi komi yewta kono wawi ni tan o raɓɓiɗi ara allah ala koɗi andi min ko ɗo mi hoɗi koy ɗum ɗon allah ala ko haaju koko yiɗon kon ko yiɗɗa kon jokkanta d'accord hay si min woni ɗo ha 5 heures du matin si min yeehi yewɓe hooli men ɓe muññanto men ko heddi ko d'accord walla 10 heures ɓe joni tawi koɓe faala ko donc haray ko weltanagol on équipe Jama TV merci beaucoup miɗen faala Sénégal fof wona Jama TV merci beaucoup aduna wona Jama TV d'accord miɗen yiɗi noon kadi piiwu gotum onon kala joguiɗo média way ko innama ko halde fotti balli he miɗen yiɗi fottintinde onon média on fof taw d'accord wonon hunde wotere miijo goto faale goto andon on fof koye région goto iwuɗon d'accord préfecture goto iwuɗon e si ɗon yawti kadi on fof ko guine iwuɗon saabu son fokkiti ɗo so rewali manda e oto goto on reway Dias aéroport Dias e avion goto walla woɓɓe rewa Kiiɗugu ko ɗum hattaɓe jippoyo laaɓe donc onon média on tawo on ɗuuɗa ga tati walla nayyi on ɗuuɗa miɗen yiɗi onon média on fof onon hunde wotere d'accord fokka he organisation commission goto président Jammalal aradaro hakkude moɗon ɓe jonnodiron junngo kala seydinande ko tanke ɗum woɗali en wawata avancude d'accord puisque a huwodira e oɗo yaha ka oɗa inna min yekade meɗen min yaada tan oɗa kadi min yata joni are menen yahoɓe kamon ɓen komenen ani puisque no min weldire mon ni woɓɓe kadi ko noon min weldire mabɓe donc si tawi woni min haaliɗo inde mabɓe bonde si min yeehi toon janggo min haali inde mo bonde inno mbeɗa ko nafikiɓe donc hara meɗen yiiɗi premier façon ko kamɓe en wiya kon meɗen sasi président Jammalal kanko e président Sidy Ndéla kamɓe woni hande mawɓe ka jeunesse kala ko landiterteɗo hande Guinée on si tawi woni e rewni lawol ko kamɓe fotal landitorede sen jonnitiɓe teddugal ngal d'accord ara meɗen faala ɗum ɗo miɗo énoncé ɗo halde fotti balle he no sasiɓe kala communicant wonɗo ɗo Sidy Ndéla e président Jammalal sous région général amen coordinateur amen on e halde fotti balli e on meɗen faala ɓeɗo tato dara onon média ji ɗin taw d'accord jonnodiron junngo ok mawɓe men ɓen kadi ɓe anndanɗa hoorema gila ɓe hinnata moyen Guinée ɓe hinna honno wiyantelan bordo barda birdi laaɓe meɗen faala alaji mutta goya alaji Boubacar Matakaw ceerno Boubacar Matakaw ceerno alaji baben amen Boubacar Matakaw alaji Sadio Bounou meɗen faala kala ka mawɓe haaɓi e inde halde fotti balli on e inde coordination amen on général koyeɓe waɗu feere ɓe tumbindira fof puisque iɓe andi haɓuɓe ɓen fof heɓe ambi ñoyodiroɓen fof e karam ko sane ɓe itta wigol ko min jeeyi oɗa inna komin jeeyi menen ko menen laabe menen ko menen timbi miɗo faala baabe amen Matakaw ɗum ɗon koye dande mabɓe men farli ɗum d'accord koye junngo mabɓe men tegi ɗum d'accord ɓe yiide Alhaji Sadio Bounou kala Guinée en ka wiyano eɓe haɓɓi ɓe watta d'accord min andina ɓe kamɓe baaben amen union nationale on kañum laami coordination ji ɗin nayyi d'accord coordination ji ɗin nayyi laami moyen halde fotti balli e coordination ji ɗin nayyi no laami halde fotti balli e puisque si tawi woni union nationale on laami ko halde fotti balli e te union nationale on kamɓe laami moyen Guinée base Guinée hotto Guinée hara yoɓe andu ko kamɓe laami men président Souleymane Concert yo andu ko kamɓe laami kala Dakar ha memo yak Kiidugu goɗɗo sa woni lanɗo a laamoto yiɗɗo ma laamoɗa gaño ma laamoɗa bonnanoma walla warowoma tawale ko oɗo wara tanmi kono hara ko an laamimo te si tawi woni o heeɓi haaju anda haaju on ko haaju ma d'accord
sa yahata a imminay ko obligation. D'accord. Hande hay si tawi woni gertoje amen ɗen fettine ka balliye kamɓe ɗon ɗiɗo ko kamɓe jeeyi men kamɓe laami men kamɓe hewtata. D'accord. Meɗen anndi noon hanki ko min felataɓe hankire nden pisse hanki har course uji ɗiɗi mi waɗɗiɓe gogo eɓe fottuno yaade Sindia julde ko ɓiɗɗo Alaji Boubacar Souleymane concert waynala o inni koɓe yahoɓe Sindia ko si heeƴi Allah waɗi noon si ndiyan ari kadi tawi ɗum haray alanaɓe felore. D'accord. Kono yoɓe andu ko kamɓe laami men. D'accord. Kamɓe woni kadi représentation amen. D'accord. Ka ambassadeur. D'accord. Haldi folti balli ko kamɓe moyen Guinée on woni représentation guinéen on fof ka ambassade. ɓe seeɓe inni haray ɓe ala e parti. Kala mo ala e parti hooreɓe ko kamɓe laami ton. Donc haray noon yoɓe andu ko ɓiɓɓe maɓɓe woni e nder Sénégal. D'accord. Ko yimɓe maɓɓe woni e nder Sénégal. D'accord. Kala ka bonata yoɓe immi délégation ɓe yaaɓe moƴƴintinoya. Minen ɗo haldi fotti balliye min immaki contre personne. D'accord. Haysi goɗɗo woni contre amen min yaha min watto paɗande men min tuuɓano pisse ko la paix min faala. Ok. Général o jooɗiɗo ɗo haɓintamen e ceerno Boubacar Matakaw haɓintamen e général haɓintamen e ambassade haɓintamen e présidentiel dalen puisque so tawi woni ko la paix o faala ko la paix ko Guinéen o fof yo heɓu jang. Haray ko meɗen yiɗi kala yiiɗo men minen e général yo andu ko kanko woni coordinateur amen. Ko minen ƴetti noon kadi konngol amen ngol min fawi e juuɗe makko min inni yawtan men pisse way haray mo yoni men. D'accord. E dow ko yoni men kon kadi ko ɗum ɗon tagata kan kadi o min yonamo. D'accord. Kala ka min immintamo hara kanko général himo andi koye inde yimɓe makko ɓen wona yahude. D'accord. Président de la république so yimo faala hande o waɗa e kala ko faala e nder leydi ndi. Kono emo jogui conseil emo jogui haut conseil ɓeɗo fof ko fii ɓeɗo si ñaawi ha gayni yewti ha gayni ɓe yalta ɗo ɓe yaaɓe naata ɗa ɓe inna président ko ɗum ɗo watta o ɓe inno o ko ɗum ɗo watta wonoya ɗon ha hewta kanko président on o yetta noon kadi kanko hakkille makko ɗen o ɓeydita e ko conseil makko ɓen wi kon wiyata ɓimbi ɗum o yaltina média on. Donc média on kadi ɓe siiwa ɓe sintata ha si yalta ka ya si yalti hara erreur heɓotako. D'accord. Hara Guinéen on fof si tawi wiyama ko paix on min woni e juude ko paix on min woni e fottande yoɓe andu kamɓe fof meɗen e ɓaawo maɓɓe heɓe ɓaawa men ɓeɗen yeeso maɓɓe ɓeɗen yaadude e maɓɓe faaleji ɗin fof. Donc haray si ɗon yawti miɗo weltano staff on fof. D'accord. Hadja Binta Yombol coordinatrice o mi salminagol mi watti e juuɗe makko yo sakanan e suddiɓen fof. D'accord. Du'iɓe ɓen fof mi watti e juuɗe Alpha Mali e Digue Moussa e Amadou Taximan yo sakina jeunesse on fof. D'accord. Si yawti ɗon kadi haray ɓe guurani nden Hadja Seynabou Hadja Binta Hadja Safiatou Bari haray miɗo salminde ɓe e kawtal ngol fof e Ousmane Diallo hande menen e général en ko ɗon men ñalli suka men onon wonnoɗo origine Sénégal no feƴƴini ko baɗirawo meɗen vraiment aduna on fof fottu toon hande minen e général en ko ɗon men yoɓi areɓe torama heɓɓitagol haray laggine fof no fottora heɓɓitagol haray anden kadi ambassadeur men on ko ambassade meɗen eten nanggu ina o guinéen yen nanggu ko si guinéen ɓen taki mo jooɗa e ɗo respecten mo hollen mo enele ina kaaƴe ɗen tagata min heɓa komin faala kon ina hoyne ɗen tagata min heɓa komin faala kon ina ngay ngun heɓata tagata min heɓa komin faala kon ko pottal ngal tagata min heɓa komin faala kon meɗen faala guinéen on fof yo wonu hunde wotere iya nokku gotum kamɓe opposant ɓe ɓen fof kadi ɓe wona nene goto ɓe wona baba goto ɓe jonnita teddugal ngal fotade jonnede teddugal ngal ɓe yahata pisse ko ɗum woni opposant sa yinni komi opposant ko a opposant a yahay mi yahay mo yahanten en wawatamo liɓude sa yi arc-en-ciel ari tawti IF2G ko programme yoɓe andu ko honto ɓe yahata walla ko honɗum ɓe watta. Donc haray wonɗo ton on kadi na contre men contre makko wonɗen ko contre no laggine wonirta so manin ka hay goto ata woni goɗɗo contre goɗɗo miɗo faala min miijo an e inde haldi fotti balliye on foppo yo wonu hunde wotere miijo goto faale goto sen waɗi ɗum ɗon en yaada sen waɗali en waɗa junni fatiya million ji salatul fatiya ñande wo ñande janggen huɗen
tawa ko huɗo ko ten konko e men attata piste si tawi woni ɓerden laaɓali jikkuji ɗi moƴƴali en wawata yadde comme général ko wi nane kon donc si tawi woni en wondi nene goto en woni ba goto e jikkuji men ɗi yatta en wawata yahude haade meɗen tori jama on fof halde fotti balɗe on no adhère on ko 5000 francs meɗen tori jama on fof yo war wallina ko wallinɗa kon sa inni hande a yalta janggo ana ɓuray ena ha mi ñawlina kono noon haray ɗum ko wona moƴƴindirede kon ko fi ɓiɓɓe guine ɓen ko fi haldi fotti balli e on ko woni way sa inni haldi fotti balli e ko way haray on tigui ko ɗon hoodiri innete ko ɗum noon kono ko Sénégal fof wiya ko guine en on fof wiya haldi fotti balli e haray ɗen jogui siège spécialement Pikine ka général no okki guine en on fof sal ka wawata wonde réunion ji muɗum e ka walete e ka ñamete e ka yarete donc haray ko meɗen tori jama on yo jama on ar tawtidiren wonen hunde wotere Dakar fof miɗo salmina donc haray ɓeygu men kadi mi sikki tan haray kolo 6 woni programme makko okkitirgol ɓiɗɗo makko on jiwo haray mi dande nde ñande e heyno coordinateur amen on ko minen attoto hewde toon sallahu lanno jaaɓe inde balli e on c'est ko jaam balal bari ko jaam malal mo meɗen merci beaucoup merci beaucoup Camara Thiaroye coordonnateur général oui ɓiɗɗo gorko pottal fi ɓantal balli oui émission men gollan ni e ɗo en waynodire woni ko honɗum marɗa ko halfina jeunesse guinéen on ko honɗum marɗa ko halfina jeunesse balli e on e o deuxiéme édition kadi mo fokkituɗa kadi ka tournoi pour la paix merci beaucoup na ko Allah addi ɗo ceerno Sadou o ko sukani say hande o confiama o jonnama valeur wa jogitagol jawdi wonande e gollitirede ko par ce que mo hoola haray komi yetto jeunesse on si goɗɗo janggi tawi ko yo hute haray o nafaali tagaɗo ngayguno e ngayguno sella kaɓal no sella kono hutare sellata ça fait mi nani ɗo Camara no yewta ɗo probléme ji buyi si yimɓe hutodiri hande an bela jooli yo Allah dandu ñande hutodiriɗa goɗɗo e goɗɗo e ɓeygu ma o on holodirta aduna min kadi ñande mi hutodiri goɗɗo e ɓeygu ma o si goɗɗo kadi tawi o yaltini konngol makko ngol hunde kaari yo respecte hunde kaari ko wi kon par ce que tagaɗo ko konngol ɓe wi nagge ko ɓoggol men ko konngol so tawi kadi yimɓe ƴetti confiance jonnima ƴettu on confiance jogitoɗa tawi bamban goto e fenade ko woni sellata hakkude yimɓe o ko hutare ala ñiiƴe kono sellata si ngati sellata haray en torodiri laaɓal sa nani gando ko fewɗo sa nani gando ko laaɓuɗo sa nani gando ko selluɗo ko ɗum wiyete gando ɗum noon si tawi woni a yahay ka yawɗa o a ñamay ka ñamuɗa o a wolay ko woluɗa o a waɗay ko waɗɗa o a sellata tagaɗo yo jogo dignité o anda kala ko woni ka aduna ɗo koko gasata par ce que sa yi o tournoi ɗo o woniri ni hiɗen andi no woodi départ fuɗɗanoɗo ko on départ woni komi holli tun jama on tagaɗo o jogoto dignité fermement o yaha lawol makko par ce que hande ko tagaɗo ƴettata ɗo sintere ka maayo ɗum uddata maayo ngon ɗuytatago ko kanko ɗum ɗuytata bonna kadi avenir makko on te si avenir tagaɗo goto boni e leñol ma haray piiji buy boni par ce que ko neɗɗo ko ndimuyagal makko ngal wiyete bon haray ko weltanagol arnoɓe toon men fo mais haray la mari ɗo ka important momi faala ɗan andi tagol lanni kaji ɗiɗi kay pardon premier cas on ko fi juulirde nden buun jakka pullo Fouta par ce que wona min wi ɗum ko noon tawrɗen on jakka ɗon o ɓooyi ko halde fotti men ɓantal balli e hiɗen tori min innuno gorko 500 debbo 300 rewɓe tawanoɓe ɗon ɓen ɓenni vraiment haray siko sago maɓɓe kamɓe dal yoɓe waɗu debbo 500 gorko 1000 francs chaque vendredi par ce que nden juulirde ɗon ko juulirde molanade par ce que ko nde 600 mètres carré o mayre ala ɗo on nani joni noon ɗen juulirde didunoɓe nde ɓen feƴƴinino neeɓi ɗen jogui objectif juma aroɗo oustage Taybou Ba
ko toon ɓe juulata juma sengo noon ka sonnaɓe juulirta ɗo yani mi sikka noon ko juulirde nde yani est ce que wona enen yani enen julɓe ɓen par ce que juulirde yanata juulirde ko continuité par ce que ɗe reeni juulirde men mawde wonde tuubaɗo nde ɗe reeni ñande fof nde mawlitede piiji ɗin fof no wattede ɗe reeni makkatul mukarramati fof no wattede par ce que minen départ amen halde fotti ɓantal ɓanli ko ɗon men adi wadde laylatul hadri bon alhamdulillahi rabbil alamina yeehi e hoore normal min heɓano million ji par ce que minen mbuuɗi fof komin heɓuno ko 560 et quelques mille min waɗi fere on fof 630 000 bon ko après ɗum ɗon mi yoɓiti heddiɗ ɗin kono min heɓuno nagge jama on kadi fof welti par ce que objectif on ko yahugol wurnita ñal on ɗon jemma wondude e mawɓe men ɓen ko ɗum ɗon mi wanno joni ɗon haray yawmul jumati no woodi haray meɗen tori fuɗɗorade e bela jooli han hewti e staff Jama TV on fof yo wallito no fiino wuuriren e hoore o juma par ce que wona juma on wurneten ko enen wurnata hoore men e hoore juma on par ce que ko juma meɗen joni noon ko halde fotti ɓantal balli hiɗa to woɓɓe gono toon par ce que patron maɗo ko ɓuuri men yaltindemo toon par ce que e wondirana e laaɓa e poste si tawi woni a woni e plateforme heɗa jogui haaju e plateforme o si woni yontere waɗu message salmina wonɓe toon ɓe walla hewrodira e maɓɓe si adda objectif ma on si haaldama kadi yo coutise hiɗa mari ko coutise te kon addu par ce que aduna ɗo ko coggu ngu hottodiraka a yeeyay mi yeeya mais no gasa hande mi yeeyama ɗum ɗo 5 000 janggo yeeyalan ɗum ɗa 15 000 bon aduna ko noon haray ɗum ɗon kadi fof ko teddugal Jama TV mi andina on ɗo kadi haray ɗum ɗon lanni fi ka juma haray ko juma on ka sonnaɓe juulata ɗon ala juulude ɓe ala nder toon fewn ɗo bon kaka worɓe ɓen juulta ɗon tun heddi ko kanko ɗon général e Ama Sadio Dinkoli joguiti on programme juma on bon joni noon ɗon si Allah jaaɓi e waɗa yawmul jumati gorko 1000 francs si heeɓi feere ɗe wadde débat si wona ɗum 500 et 300 si tawi rewɓe ɓen absetti 500 o haray enen en poussay ka 1000 francs par ce que Allah wi gorko e debbo fotata bon si tawi noon ɓe inni bon ka 300 ɓe jicci bon haray enen ko 500 wonɗen wadde bon haray ɗum ɗon noon ko chaque vendredi 24 heures sur 24 chaque vendredi tawi vendredi ari ɗum ɗon haray farlike en te kadi noon na ɗum ɗon tun par ce que fiyon ɗum innal masajida lillahi juulirde ɗen fof ko Allah jeeyi si juulirde no waɗede dongol tuma balli on ɗo walla enen wonɓe ɗo ɓen eɗen mari un tonne ciment un tonne ciment no manque toon en ƴetta un tonne ciment no ɓen par ce que ko ɗum woni waɗangol hoore mum promotion orange wiyayno ñande ɓe waɗi promotion ɗo 100% o walla 500% o mo beƴatta 10 000 sooda 15 000 sooda pourtant ɗum ɗo wona gonga par ce que ɗum ɗon kako Allah copiya mais sa ƴetti noon 500 francs a waɗi fi juulirde ma a juuloyta haray ko ɗo woni promotion moƴƴo ara en torodiri guineɓe ɓen fof waɗugol promotion si ɗum ɗon feƴƴi e ɗon andi ɗum ɗo ko jandini ko trophée ni kaalisi kadi ko kaydi kono ko ɗum ɗo woni jogui valeur ɗum ɗo on haray aade men ndi halduno ɗen ndin e sukaɓe halfinaɓe programme on ɓe wi ko mercredi haray noon premier invité ɓen ko jikke yeewi ɗon men mi yeeye on jikke par ce que gikke bonnetake ko toon to miki wi ɗum haray ko ono woni premier invité jonneteɓe trophée ji maɓɓe ɗin aadi ndin 500 000 250 000 150 000 25 000 on haray ɗum ɗon ko teddugal e mum men invité Jama TV e presse wonɓe ɗo ɓen fop ɓe ara ɓe seedo aadi ndin hunnama par ce que ɗo buy sikkay en waɗi panoje ɗen buy sikkay haray mboɗi ɗin men jonirayno ɗi ɗon non coupe d'Afrique ko coupon ɓe jonatama yaada e mum ko heddi kon kaka banque yahanta par ce que ko noon aduna on yarata joni noon menen banque amen on ko médiaji ɗin fewndo ɗo pour yen andu en fof ko golle goote nannguɗen bon haray e mercredi ko leer hombo waɗɗon so waɗi heure 15 heures haray meɗen invité médiaji ɗin fop mais particulièrement Jama TV laaɓa e poyi on haray ndeñande meɗen faalaɓe haray mi weltanike ɓemi wondi ɗo ɓen fof mi weltanike auditeur ɓe ɓen fof nodduɓe ɗo ɓen fof e daarayɓe Jama TV ɓen fof mais min noon particulièrement mi heewa darde télé kono à partir de ma lestan
ɗaɓɓite jamati laaɓa poy on ko kaka jeti a wonata. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Le combat continue, pas de recul. Merci Général Piqué, merci monsieur Camara, merci Thierno Sadou simi fayali. Haray téléspectateur ɓe mi andini on deuxième édition on yi ɓe waɗi prêt portal fi antal ballier ɓe waɗi prêt pour deuxième édition premier lon lanni haray meɗen tori kala participo o min jonna mo numéro ji semaine prochaine inchallah jaɓi Thierno Sadou non numéro Thierno Sadou on kanko woni trésorier. Voilà kala numéro makko on participo o 10 000 francs on pour le moment. haray wo kala participo o ko 110 000 mais pour le moment garantie caution wondemantadema a tawete ko 10 000 francs addata d'abord pour l'instant ha ɓe gayna ɗade siko 16 équipe siko 32 équipe siko 32 équipe voilà haray ko ɗuma aray ƴettu numéro on 77 77 707 woko 707 98 98 74 74 Orange Money 707 707 98 Wave 74 no mari Orange Money mo mari Orange Money mo mari Wave kala nodduɗo kadi winda équipe mo hendora numéro téléphone makko on o wattora mo kadi ka groupe merci beaucoup yewtete ɗon ok haray min halfini on e ɗoɗo Didi Bella min halfini on numéro on waɗanon men mo ko agenda ɗo ɓay ko enen kafi peeji inchallah merci beaucoup hiɗa andi min komi neɗɗo man ɗawrama so minnima awa yo Allah dandu mi mayde wallahi par ce que karam mi hulita goɗɗo mi hersaymo donc haray mi salmini jama on fof en salmini monsieur Boubacar MVS voilà borom ballier monsieur Boubacar min noon mi salmina impec e siraɓe an impec merci e américain Thiaroye ɓe salminama donc waray mariage Jo Diallo ɓiɗɗo makko on le 6 impec ko mi andali acca mariage jamati ɓiɗɗo Jo Diallo inchallah jaɓi ko le 6 ora e mon e onon konon famille on Jama TV merci beaucoup Invest Mohamed Nyansi Kambawo hare ko ya andu merci beaucoup sonko pali sonko pi hare on se dit bye ciao à semaine prochaine.